kenyera kigabo kuko turi gutera ikirenge mu bagize gute mu batubanjirije utazatsindwa ukavuga ngo byari bikomeye. Isaka yabinyuzemo. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo baricara baravuga bati tukirukane. Tugira gute? Babanza gukora ikintu gikomeye. Ngo bashatse abantu abafite hoho abafite dipine bose batunda itaka. Baravuga bati mubanze musiba amariba. Hoho na dipine musiba amariba atunze Isaka, ayo kwihangana, ayo kwihana, ayo kwatura, ayo gufashanya, ayo gusurana, ayo guhanura, ayo kurota, ayo gusurana, ayo guhimba indirimbo, ayo gucuranga. Yo mumenemo mugira gute? Hodesha dipine na hoho barasuka amariba yose bagira gute? Barayasuka. Ko bari biteguye kumwirukana bagira ngo azapfe yayura yishwe n'iki? N'inzara n'inyota. Se mwaba muri hano ngo muvuge ngo amen. Murahari ngo muvuge ngo amen. Bamaze kuyasiba baramwirukana. Bibiliya iravuga baramubwira bati Isaka we tuvemo kuko turuta cyane. Tuvemo kuko uraturuta. Uturusha kuyobora, uturusha kubwiriza, uturusha guhanura, uraturusha. Tuvemo. Isaka aravuga ati rishyari ryabaye mu mutima kugeza ritungutse, igikurikiraho baranyica. Ahita azinga. Munyikirize ngo amen. Ahita agira gute? Ngo aragenda ngo ageze mu kibaya cy'Igerari, ngo ahabamba amahema bari hatura. Murahari ngo muvuge ngo amen. Arangije ahageze asanga nta mazi, nta jwi, nta nzozi, ntaro, abura na kamwe. Ngo yigira inama aravuga ati hari ibintu data byamubeshejeho. Munyikirize ngo amen. Hari ibintu byabeshejeho data. Yanyweye aya mariba atagereza umwana, yanyweye amazi aguma kwitwa umukiranutsi, yanyweye amazi akomeza kwezwa kugeza ubwo abaye sekuruza wabizera. Mwanyikiriza mukavuga ngo amen. Abura amazi afata icyemezo, arabyuka mu gitondo aravuga ati abantu mwese mwumva ibi, buri wese abyukana igitiyo n'isuka mbereke ibyo dukora. Murahari ngo muvuge ngo amen. Byukana igitiyo n'isuka mbaha akazi. Mbaha iki? Murahari ngo muvuge ngo amen. Muze dusibura iki? Amariba. Kandi buri riba ryose risubirana izina ryagize gute? Ryahoranye. Ntago wayisenga risibye ngo uzabikire. Se ko mutanyumvise? Ubu mbwiye umutekinisiye umwana zimya ayo matara akayazimya, nkabwira rewe wararisi nisenga 40 umuriro uze. Naho yasengaye agashyiraho n'aya Yesu, agashyiraho n'aya Mose, ikabishana na 20. Ntiwaza. Biramusaba gusubira kuri enterebuteri akajya gucana amatara. Se ko mutanyumvise? Mwanyikiriza mukavuga ngo amen. Ndashaka yuko usubiraho warisibiye. Bijya gutangira byagenze bite? Byaje bite kugira ngo usigare umara umwaka wose utavuze mu ndimi warazivuze? Byatangiye bite? Bijya gutangira byagenze bite kugira ngo wisange wambara ku rwego rw'uko abantu bagucumuriraho n'abapagani n'abanywe inzoga bakabibona ko wambaye neza nabi? Ibyo bintu bijya gutangira nihe byatangiriye. Mwana se ubu nkubwire ngo nabajije umusore ndamubazana niko yo pantaro wambara uyambaza iki? Ati nyambaza ishashi. Ni kubera icyo yambaza ishashi? Ati nago barudofi ko bakwambara pacanga ngo nanjye nambare pacanga. Ramwumvise? Amubwani none ubyinira Imana ute? Se ko mutanyumva? Munyikiriza ngo amen. Dore dati ikintu akoze. Wabonye isanduku igarutse waba umumurwa ahengerejemo, ahita abonamo ibisubizo by'abapfakazi,
abonamo ibisubizo by'imfubyi, abanyeshuri basubiye kwiga, abona imirimo irarumbutse kubera isanduku igarutse iwabo. Bibiliya iravuga ngo aca ikibungo arabyina. Munyikirize ngo amen, munyikirize ngo amen. Hanyuma uyu musore wafashe ipantaro akayihindura isogisi kugeza ubwo yambaje ishashi, yashobora kubyina? Ariko ntimugakabye, yabishobora. Uyu yabyinira isanduku igarutse iwabo, bimusaba kubyina atya, abyina atya, kuko aramutse agize atya byacika isi ikamubona. Wararisibye, ntabwo uzigera ufashwa. Ibyagombaga kugufasha wabiziritse mu ipantaro, ntibizemera. Babwiye nabi, ndatangiye. Murahari ngo muvuge ngo amen. Kutanyumva se mama, reba ibitambaro 4 ku mutwe. Bingahe? Ngubwo ni sitire ngo yisha amagini. 4 hehe? Murebe, ntabwo yabasha kugira gutya, ibi ntiyabivamo. Aramutse agize gutya byavamo. Biramusaba kugenda neza muri systeme, n'ijosi ritikoraho, kuko agize gutya byahirima. Ntabwo uyu yakuzura umwuka wera, kuko akuzura umwuka wera bisaba kwisasanura. Munyikirize ngo amen. Nta uzuzura. Amen. Amen. Ndamushimiye uyu muririmbyi yaririmbye neza, kuko yigeze yandika, umwanditsi yaranditse aravuga ngo hanze hazaba imbwa, hanyuma habeyo n'abarozi, kandi guhera kare twahereye kare tubirukana ngo bajye hanze. Hanyuma amen. Uyu we yararirimbye aravuga ngo urihe mwana w'umuntu ko wari kuremya gushaka ngo ugaruke hehe? Kandi hanze hari ibiryo bitunga imbwa. Imbwa zitungwa n'amagufa, ntizijya ziburana inyama aho ziva zikagera. Rero narimvuze ngo uri hanze y'urugo, dukurikije uyu muririmbyi, aveyo, ave ku iparato y'amagufa, aze mu rugo hari ibiryo. Reka amen. Imana ibahe umugisha. Numvaga kari kumfasha. Imana ibahe umugisha. Hariko hanze nibyo barya. Ibintu byo kuvuga ngo uri kunyagirwa kandi uri no hanze, ntago wabona uko wugama. Izagucucumi gucucumane nabo wabyaye. Urumva birakomeye. Nta bintu byo kuvuga ngo urashonje, uragomba gusonza. Hanze nta biryo biri. Ariko yigeze yaririmba aravuga ngo, aranandika aravuga ngo abantu Imana yahetse. Iyo yiyemeje kubaheka kurenda imvi zibaye uruyenzi, gahunda ifite rero nta kwicisha abana bo mu mugongo inzara. Barira ibaha ikibiswi, barira ibaha ikibombo. Vayo rero, Imana ibakire mu bayo. Nitwa Yatubabare Germaine, ndi wa hano. Yesu aduhana umugisha. Dusome ijambo ry'Imana, Igitabo cy'Itangiriro ibice 26. Ibice 26 turasoma duhereye ku murongo waho wa 15 tugeze kuri 18. Ahageze twese. Igitabo cy'Itangiriro ibice 26 umurongo wa 15 tugeze kuri 18. Bibiliya ivuze ngo iki? Mutwa amagambo uravuze ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Namwe niko musomye. Bibiliya iravuze ngo amariba yose abagaragu ba se bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije iki? Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Namwe niko musomye. Some Nahumu ibice 3, some ku murongo wa 14 wonyine. Nahumu ibice 3 turasoma murongo wa 14 wonyine.
Nahumu ibice bitatu turasoma murongo wa 14 wonyine. Haravuze ngo ivomera amazi. Ngo Werarisa yavome. Haravuze ngo ivomera amazi azaba hagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, jya mwibumba ukate. Ngo Jerime najye ukate urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Amen. Nibyo byonyine nsoma. Imana iduhana umugisha. Ndashimira Imana ko ari Imana. Abantu bashimye amashimwe hano numva ndagagaye. Barashimye numva ndimo ndagenda ngagara. Iyo hiyongeraho abandi nk'abanindwe nari guhera umwuka. Burya Imana irakora. Amen. Narinzi yuko ari njye nyine, ariko kumva Imana irakora. Basi tuyihe icyubahiro, yitwa Imana. Ari igihe dushima Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya nyuma umurongo wa nyuma. Haravuga ngo hariho n'ibindi Yesu yakoze bitigeze byandikwa. Haravuga ngo icyo akoze ibyo bintu bitanditswe. Ngo baramutse babyanditse ibitabo byabyo byakuzura isi. Mwanyikiriza ngo amen. Ese muri ibyo harimo ibihe? Reka mbabwiramo nka bitatu, munyikirize ngo amen. Mu minsi yatambutse twari dufite abantu b'abagabo bagenda mu nzira, akajya agenda ariko ikote aritangirije ikiganza kugira ngo ikiganza kidaheramo. Yakoraga systeme yo gutandukanya intoki kugira ngo aritangire. Ayo makote mwaba muyibuka? Nimwe munyikirize, nta bantu bayazi. Urwego rw'uko umuntu agenda ameza arya kugira ngo agire gutya twikira ikiganza cyose. Turashima umwami ubahaye gutebeza. Mbonye abagabo nta n'ikintu bibabwiye. Amen. Reka mvuge n'akandi basi. Mu minsi itambutse ababye muri aya masaha wajyaga kumva urusengero rwose rwanutse inkari. Mumbabarire gukoresha icyo kinyarwanda. Kibaza habaye ibiki byagenze bite. N'abagabo bari bariyakiriye kuko ibyo bintu nta kintu bari kubihinduraho, ariko umwami yarabihinduye. N'ubu ntiwamenya ko hano hari abana. Turashimira Imana. Ndavugana kandi kugeza igihe mwese muri buzamurira icyubahiro cy'Imana. Munyikirize ngo amen. Mu minsi itambutse wajyaga kubona ukabona umumama wambaye neza iribaya ryiza, ariko ririmo uruhekero rw'umwana. Ahantu umwana aryama ukabona haragaragara. Hari abantu babibonye cyangwa yabikijije. Ubwo uba wayihaye icyubahiro. Amen. Se nta maboko mufite gusenga barabikora. Muba mwayihaye icyubahiro mukavuga ngo yarakoze. Ndavugana kandi niba ko mutakumvise. Hari systeme gutya. Mwaba muzibuka? Munyikirize ngo amen. Aya mureke kwirarira kuko mwicaye mu makaro. Hari ibintu Yesu yakoze bitanditswe. Amen. Hari ibintu yakoze bitigeze bigira gute byandikwa. Ubwo nabwo muba muyihaye icyubahiro. Mba mbona mwinagekaje nkaho ntacyo yakoze. Haleluya. Ndavugana kandi kugeza igihe twose mutwumviye. Hari akandi munyikirize ngo amen. Systeme ya gutya murayiheruka? Oya yo murayiheruka. Habuze umuntu yiha icyubahiro ngo avuge ngo nako waragakoze. Yaravuze ngo hari n'ibindi Yesu yakoze bitagize gute. Reka tubivunjiremo tumuhereze icyubahiro umwami yarakoze. Amen. Haleluya. Hari n'akandi yakoze. Ngewe igihe kimwe bagiye gushingura umuntu mbireba. Bamujyana mu kirago ariko kubera ukuntu yari muremure amaguru ye yaragaragaraga. Hari kera. Turashima umwami uzanye amasanduku y'umweru. Byo ko mutabishimiye Imana. Uzi ko twamwaraga n'imibiri yacu ikamwara. Basi nako ni mukashimira Imana. Uri Imana.
uri mana uri mana mana twarakubonye ineza yawe turayizi imbaraga zawe turazizi ubutabazi twarabubonye ineza yawe twarayibonye amaboko yawe turayazi ubuhanga ugira turabuzi igiti cy'inganzamarumbo uri Samitarumba ubuhungiro bw'abapfakazi ubuhungiro bw'imfubyi erega mana wumva gusenga uri Hallelujah. Oya mbamba namwifashe nk'abantu batayibonye munyikiriza ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana ifite ibintu yakoze. Mbabwire nakandi muzi ko mu myaka yatambutse nta mubyeyi wari uzi kuvanga igikoma. Twanywaga rutuku yonyine, none bamenye kukivanga n'uburo, bakivanga n'ingano, bashiramo ibigori, bashiramo soya. Abana bacu ntibakishwe na bwaki. Ibyo nabyo mwabikomera Imana amashi mukavuga ngo nabwo warakoze. Bwakizi bazaratongoye, turashimira ivumbuye ubwenge n'ubuhanga. Mbabwire nakandi uzi ko mu myaka itambutse nta muntu wari uzi kurya dodo warya na epinari, twaryaga isogi n'amakora ngo nibyo mboga. Turashimira Uwera uvumbuye ubwenge akavumbura n'ubuhanga. Mbamba mwirata ngo amazu, ngo mwirata ngo imodoka, ngo nibyo byonyine yakoze. Hari ibintu yadukijije byari kuzadukoza isoni zikadukora. Ubu se muheruka kubana umuntu ugenda n'ubuki kwikora? Ubu se sibwa amasabuna henda byagenze gute se? Si umwami uvumbuye akenge tukaba turimbye dusa neza n'umukene muri twe kabimutwikiriye. Ariko se umufite n'ubugugu bw'amashyi muri aya materaniro. Hallelujah. Imana yakoze ibirenze cyane ibyo twayisabye. Imana yakoze ibirenze, yanesheje ababisha bacu. Ituburanira imanza zikomeye, ibyo yadukoreye ni byinshi ntitwabirangiza. Nta kindi kiyikwiriye uretse gushimwa. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo twumvaga amakuru meza ngo Imana yacu iraje, ako kanya abanzi bacu batataniye mu nzira zirindwi, umubisha wacu atubura ijambo. Ndababaza abanyumva yemwe, ubwo buntu bukomeye bw'Imana bwabagezeho, bwatugezeho. Amen. Nutayishima uzabyihorere. Hari uherutse kwaduka aravuga ngo ibitavuga Imana neza nibituze, twebwe yagiriye neza turahari turayishima. ibitavuga Imana neza nibituze, twebwe yagiriye neza turahari turayishima. Turahari we nibituze, ababagiriye neza turahari turayishima. ibitavuga Imana neza nibituze,
abo yagiriye neza turahari turayishima ibitavuga Imana neza Haleluya. ibituze abo yagiriye twebwe neza abo yagiriye neza abo yakijije turahari amavuta. turayishima Haleluya. haleluya nutavuga ko yakugaburiye abo yakijije gupfundika isurujipe bazabivuga. none ujye uceceka nabo bikozemo baje kubivuga ibyo umwami Yesu yagize gute yakoze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. ngaho nimutuza twumve ijambo ry'Imana ntumye muhumeka. Amen. Hari umunsi nayisenze ndayibwira nti Uwiteka we nari ndi kumwe n'abandi ntari buvuge abandi nuramuka udugaburiye ibiryo bikarangishije amamesa tuzagushima. kumva ibi bido twicayeho nibishira mu buto. Ayaya. nuko Amen. Bibiliya ivuze nguki dusomye inkuru z'umuhungu witwa Isaka n'umuhungu wa Aburahamu. Iyo utangiye iki gice twasomye Bibiliya iravuga ngo nuko hatera inzara itameze nk'iyigeze gutera. Bivuga ngo yari karahabutaka. Mwanyikiriza ngo amen. Urumva ntabwo imeze nk'iyo ufite kuko uracyabona uruhengekerezo rwo kubona kawunga. Iyo ngo ni inzara itameze nk'iyigeze gutera. Kandi hari iyigeze gutera ituma Aburahamu na Sara bahunga bo bonyine ari babiri gutunga igifu cyabo bombi birabananira barahunga. Hanyuma kuri Isaka ngo hatera indi ikomeye. Mwanyikiriza ngo amen. Ngo itameze nk'iyigeze kugira gute gutera. Isaka arahunga ahungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Agezeyo ngo ukuboko kwiza kw'Imana kumubaho. Ndashaka kwihuta munyikirize ngo amen. Ukuboko kwiza kw'Imana kugira gute uku kuboko kurakora. Hari waririmbye avuga ngo hari ukuboko kwiza ngo kutagaragara kandi gukora imirimo. Munyikirize ngo amen. Uku kuboko kwigeze kwajyana na Nehemiya ibwami. Agenda agiye gusaba urwandiko rumuhesha kujya gusa ni Yerusalemu. Muranyumva ngo muvuge ngo amen. Yavuye yayirahira aravuga ngo iyo ukuboko k'Uwiteka kutamubaho ntabwo aba yarubonye. Utagira gute umva ukuntu yaririmbye. Yaravuze ngo kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo bagirane neza. Nabagira gute trebye nabayishaka. Isaka ngo abayo muri iki gihugu yumvira Imana mu buryo bwombi cyangwa bwose. Munyikirize ngo amen. Yakorora ihene ikabyara nyinshi, yakorora inka zikavuka nyinshi, yahinga imyaka ikera ari myinshi. Ngo Imana imuha umugisha. Bibiliya iravuga ngo aba umukire ngo agenda aba umukire ngo kugeza ubwo abaye umukire cyane. Niko Bibiliya ivuga. Munyikirize ngo amen. Bukeye Abafilisitiya baraterana. Burya inama zabo ntizijya zipfa usibye izanyu musubika buri munsi. Ariko izabo ntizipfa. Bayipanga saa 8 yakwanga bakayishyira saa 9. Hakwanga bakayishyira nijoro kugeza igihe bakuboneye bayiboneye. Nubu reba twicaye aha hari igihe baza bakakwegera akavuga ati ko muri sheri bari gufinina wataje. Bakicara bakubwira bati tahire dore nta kintu kirimo. Niko Abafilisitiya bateye. Bakora inama baravuga ati akagahungu ko kaje ejo bundi katurushije amaboko gati. Ibintu bitwayeho nibiki ugira ngo ishari ryatangiriye kuri wowe. Ntago ari kuri wowe ryatangiye kera ahubwo nari ngutangarije ngo ukenyere kigabo. Munyikirize ngo amen. Kenyera kigabo kuko turi gutera ikirenge mu bagize gute mu batubanjirije utazatsindwa ukavuga ngo byari bikomeye. Isaka yabinyuzemo. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Bibiliya ivuze nguki ngo baricara baravuga bati tukirukane. Tugira gute babanza gukora ikintu gikomeye ngo bashatse abantu abafite hoho abafite dipine
bose batunda itaka baravuga bati mubanze musiba amariba. Hoho na Dipine musiba amariba atunze isaka, ayo kwihangana, ayo kwihana, ayo kwatura, ayo gufashanya, ayo gusurana, ayo guhanura, ayo kurota, ayo gusurana, ayo guhimba indirimbo, ayo gucuranga. Yo mumenemo mugira gute? Hodesha Dipine na Hoho barasuka amariba yose bagira gute? Barayasuka ko bari biteguye kumwirukana, bagira ngo azapfe yayura yishwe n'iki? N'inzara n'inyota. Se mwaba muri hano ngo muvuge ngo amen? Murahari ngo muvuge ngo amen? Bamaze kuyasiba baramwirukana. Bibiliya iravuga baramubwira bati Saka we tuvemo kuko turuta cyane, tuvemo kuko uraturuta, uturusha kuyobora, uturusha kubwiriza, uturusha guhanura, uraturusha, tuvemo. Isaka aravuga ati rishyari ryabaye mu mutima kugeza ritungutse, igikurikiraho baranyica. Ahita azinga. Munyikirize ngo amen. Ahita agira gute? Ngo aragenda ngo ageze mu kibaya cy'Igerari, ngo ahabamba amahema bariho atura. Murahari ngo muvuge ngo amen? Arangije ahageze asanga nta mazi, nta jwi, nta nzozi, ntaro, abura na kamwe. Ngo yigira inama aravuga ati hari ibintu data byamubeshejeho. Munyikirize ngo amen. Hari ibintu byabeshejeho data. Yanyweye aya mariba ategereza umwana, yanyweye amazi aguma kwitwa umukiranutsi, yanyweye amazi akomeza kwezwa kugeza ubwo abaye sekuruza wabizera. Mwanyikiriza mukavuga ngo amen. Abura amazi afata icyemezo, arabyuka mu gitondo aravuga ati abantu mwese mwumva ibi, buri wese abyukana igitiyo n'isuka mbereke ibyo dukora. Murahari ngo muvuge ngo amen? Byukana igitiyo n'isuka mbaha akazi, mbaha iki? Murahari ngo muvuge ngo amen? Muze dusibure iki? Amariba. Kandi buri riba ryose risubirana izina ryagize gute? Ryahoranye. Ntago wayisenga risibye ngo uzabikire. Se ko mutanyumvise? Ubu mbwiye umutekinisi umwe zimya ayo matara akayazimya, nkabwira rewe wararisi nisenga 40 umuriro uze. Naho yasengaye agashyiraho na ya Yesu, agashyiraho na ya Mose, ikabishana na 20. Ntiwaza, biramusaba gusubira kuri enterebuteri akajya gucana amatara. Se ko mutanyumvise? Mwanyikiriza mukavuga ngo amen? Ndashaka yuko usubiraho warisibiye. Bijya gutangira byagenze bite? Byaje bite kugira ngo usigare umara umwaka wose utavuze mu ndimi warazivuze? Byatangiye bite? Bijya gutangira byagenze bite kugira ngo wisange wambara ku rwego rw'uko abantu bagucumuriraho n'abapagani n'abanyweye inzoga bakabibona ko wambaye neza nabi? Ibyo bintu bijya gutangira nihe byatangiriye? Murahari? Babwiye nabi? Ndaje ntahe. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Oh, disi hano mbonye umuntu uzi ahantu mvuka. Imana imuhe umugisha namubonye twari. Oh, haleluya. Oya bijya gutangira byagenze gute? Byagenze gute ko ari umuvuga butumwa mwiza ukabusigaye wicara amaho ntiyagira numenya kuzi gusoma Bibiliya? Byagenze bite ko ari umuhimbyi w'indirimbo nziza ukabuzihimba zikaba ibice? Ibintu byakubayeho ni ibiki? Ariko turayasibura mu izina rya Yesu. Nimunyikirize ngo amen. Kandi gusenga risibuye nibyo byiza. Inzi munyikirize ngo amen. Inzi umuntu witwa Elisa naramubabwiye ubushize, iryo rihora risibuye, iyo ahamagaye Imana iramwitaba. Inzu umundi witwa Eliya yageze i Karumeli.
munyikirize ngo amen. Agezeyo abahanuzi ba Bayali barasenga. Eliya ati mwikebagure, Eliya ati mwikatagure, nimukotsore hariraza iranga. Bigeze ku masaha yo gusengeramo, waje mu gihe kitari cyanyacyo, asenze ufite umujinya ntibyumvikana. Yaravuze ngo murasaba mugasaba nabi niyo mpamvu mudahabwa. Se murahari ngo muvuge ngo amen. Eliya yumva ikintu akoze, arabanze ararisibura asana igicaniro. Nicyo Bibiliya igeze gute? Ngo ashiramo amabuye 12 agize imiryango 12 y'Abisiraheli. Ngo asana iki? Umva ahantu arisiburiye. Ngo akimara, haleluya, ngo akimara kurisibura ako kanya yigirira icyizere, aravuga ati ngaho nimusukeho amazi, ndumva Imana iri kumwe nanjye. Barayasuka, arababwira ati munyegere, baramwegera. Adekonse munyikiriza ngo amen. Arangije aravuga ngo Uwiteka we, ndashaka ko bimenyekana. Naho wowe ugiye kuvuga, uvuga ko wasengeye 7, ntabwo ushaka ko Imana imenyekana. Aho niho warisibiye. Umunsi wavuze yuko wasengeye abantu mu giterane bakagenda, naho warisibiye. Eliya yumva ukuntu avuze, aravuze ngo ndashaka ko bimenyekana. Se mwaba muhari? Muracyahari? Munyikirize ngo amen. Inzi abantu 2 narabavuze aho narindeje bafatanyije icyifuzo fidedo. Munyikirize ngo amen. Bagiye imbere y'Imana ari 2 barasenga batuwite, nuduha umuguzi w'iyisambu twebwe ubwacu tuzakuzanira icya10. Imana yumva amasengesho irabasubiza ibaha umuguzi. Se murahari ngo muvuge ngo amen. Ibahaye miliyoni 10, baravuga bati miliyoni yose nta wayizana muri sheri. Babika 500, bazanira ndi 500. Kera cyane bamaze gusukamo hoho yitaka, baba bararisibye. Barisibiye hehe? Mu cya10. Mu gitondo babyuka baje mu materaniro na uniform batebeje. Imana itanga komande iti Pete umfatira amabandi. Hari amabandi aje yambaye uniform yamfatire. Murahari ngo muvuge ngo amen. Baratashe na Ananiya na Safira baratashe. Oya baratashe. Ubwo ryari risibuye. None se ubu nkubwire ngo nabajije umusore ndamubazana niko yo pantaro wambara uyambaza iki? Ati nyambaza ishashi. Ni kubera icyo yambaza ishashi? Ati ntago barudofi ko bakwambara pacanga ngo nanjye nambare pacanga. Ramwumvise? Amubwani none ubyinira Imana ute? Se ko mutanyumva? Munyikiriza ngo amen. Dore Dawidi ikintu akoze, wabonye isanduku igarutse waba w'umumurwa ahengerejemo, ahita abonamo ibisubizo by'abapfakazi, abonamo ibisubizo by'imfubyi, abanyeshuri basubiye kwiga, abona imirimo irarumbutse kubera isanduku igarutse iwabo. Bibiliya iravuga ngo aca ikibungo arabyina. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Hanyuma uyu musore wafashe ipantaro akayihindura isogisi kugeza ubwo yambaje ishashi, yashobora kubyina? Ariko ntimugakabye, yabishobora. Uyu yabyinira isanduku igarutse iwabo, bimusaba kubyina atya. Abyina atya kuko aramutse agize atya byacika isi ikamubona. Wararisibye, ntabwo uzigera ufashwa. Ibyagombaga kugufasha wabiziritse mu ipantaro ntibizemera. Babwiye nabi? Ndatangiye. Murahari ngo muvuge ngo amen. Kutanyumva se mama, reba ibitambaro 4 ku mutwe. Bingahe? Ngubwo ni sitire ngo yisha amagini. 4 hehe? Murebe, ntabwo yabasha kugira gutya, ibi ntiyabivamo. Aramutse agize gutya byavamo. Biramusaba kugenda neza muri systeme, n'ijosi ritikoraho kuko agize gutya byahirima. Ntabwo uyu yakuzura umwuka wera, kuko kuzura umwuka wera bisaba kwisasanura. Munyikirize ngo amen.
nimunyitabe muvuge ngo amena. None se mvuga iki? Ntabwo urabona umumama wa pizza sitire ngo ntabwo yakwisha sitire umwana akamusiga akavuga ati nitumara kuririmba ebyiri za mbere ndajya kumwonsa. Ntiyashobora gukuramo ibere ngo yonse uwo yabyaye. Ubwo utegereje yuko azarota ikigori gihetse ikindi basi ntabyo uzabona. Warawujimije naho warifungiye. Ko mutabyumvise ntabwo wabyidoderaho ngo uzabashe kugira utya. Bigusaba kubyina muri systeme kuko ugize utya byacika cyangwa ibere rikivana. Twabanje Imana. None rero ubwo waje gutaramira Imana ngo waje ngo igusoreze umwaka. Reka da mwanyikiriza ngo amena. Murahari ngo muvuge ngo amena. Murima murarimba ariko turimo turapfa. Murarimba ariko turi gushira. Mperutse kujya mwivuga butumwa murirayo n'umuntu wafunze ikota ry'igipesu kimwe. Hari ukuntu atari yagize munyikirize ngo amen. Baramubwira bati jya kuturirimbira. Ahita avuga igipesu agenda atya. Akizemo indirimbo aririmba ngo Imana igucira ngo Satani agucira ijipo Imana ikudodera iki ikanzu. Iyo ndirimbo hari abantu bayizi. Trebye munyikirize ngo amena. Reba kuva i Kigali wambaye ipantaro wahinduye isogisi utegeye ingutiya n'ikanzu uri umugabo. Ntago ngasubiramo. Murahari ngo muvuge ngo amena. Murahari ngo muvuge ngo amena. Dukeneye Imana. Shaka ko musibura amariba. Haleluya. Kandi buri wese buri riba ryose rigasubirana izina ryaryo. Abavuga butumwa bakitwa abavuga butumwa apana kwitwa abasatuzi. Abahanuzi bakitwa abahanuzi apana kwitwa bareberamo abandi. Se muranyikiriza muvuge ngo amena. Abaririmbyi muba baririmbyi apana kwitwa abatwitsi. Buri riba ryose risubirana iki? Tugiye no gusenga. Buri riba ryose risubirana izina ryanyu. Gutanga icyacumi byitwa gutanga icyacumi. Mukizane mwishimye munezerewe n'imitima myiza. Ibintu byo kuvuga ngo barayarya nta nubwo bibareba. Kuko abamuvuga bayarya sibo bazanye ADPR. Gahini na Beri bagiye gutura na Katolika itarabaho. Mugabanye utuntu muyazane. Kandi mufite umutima mwiza n'itegeko ry'umwami. Murahari ngo muvuge ngo amen. None se ku bwa Gahini na Beri hari ADPR yari iriho? Hari Katolika yari ahari se? Abayisilamu bari bahari? None utwo tuntu muzanye ejo bundi murashaka kurisiba ku buryo muri bwayure murayura. Ikiza nuko yasibura hakiri kare. Mbabwiye nabi munyikirize ngo amena. Ariko dirija reba nawe. Reba hano. Guhagarara hano. Uri muhangana na diyeze. Uhangana no kugorora ijwi. Uhangana n'igitambaro. Uhangana n'urukweto rureshya gutya. Ngubwo utegereje gufashwa. Oya mujya mureka gukabya. Ngira ukuntu wakontorora ijwi. Ugakontorora urukweto. Ugakontorora igitambaro. Ugakontorora ijwi. Ugakontorora bite y'indirimbo. Hanyuma uwo muntu ngutegereje ko azavuga ro. Ntayo. Muhagarare muhinduke ba Gitoko. Muhagarare muhinduke ba Knowless. Usibye ko mutabigezaho izina ryabo rigeze kuri ryanyu ritarambuka na Nyabarongo. Mwanyemera tukayasibura. Wazanyemo iby'ubwenge ngo Korodina ntuzongera kumuha umuceri wawe yaragucumuje. Aya masengesho wiyavangamo abantu yashiremo mwene Dawidi ni ufite urufunguzo rwabyo.
munyikirize ngo amena. Ntago wasenga ya wiriwe hano wikoreye n'umuntu, mushyire hasi ushyireho Yesu. Murahari ngo muvuge ngo amen. Ibintu byo kuvangamo abantu mubikuremo. Ntago wasengana nawe umwikoreye akwicaye iruhande ngo uzafashwe. Biragusaba kumushyira hasi ugafashwa ugafata kuri Yesu. Uwacu aravuze ngo niba ushaka Imana yikoreho. Munyikirize ngo amena. Niba ushaka Imana ugira gute uyikoreho. Sibura. Munyikirize ngo amen. Sibura. Inzu umugore hari uwashimyemo hano avuga ukuntu yari afite umwana urwaye amutera umugongo. Munyikirize ngo amen. Biraba byita gusenga arisibuye. Yari yizeye Imana izura abapfuye, yasenze arisibuye we aragaruka. Murahari ngo muvuge ngo amena. Imana ishimwe. Dore gusibura gusenga arisibutse nibyo byiza. Umugore yavundutse iyo mu bapfumu. Amaze imyaka ngo 12 ari mugongo yarabuze uwamukiza nta numwe. Ngo yumva Yesu arimo araca muri karitsiye. Aravuga ati niho hasigaye honyine yabishobora. Araza. Munyikirize ngo amen. Aca muri rubanda. Acamo abacamo. Akoraho. Ahita akira. Ahita nataha. Batetse gutashya. Ati byo kubyina wakabonye ntibikigezweho, hagezweho gukora kuri Yesu. Batese nta n'icyacu mutanze. Ati hoya nzagitanga nkivanze n'ishimwe. Ibyo kubyina ngo zikurinda nta wabibonye ntibikigezweho. Arataha kubera gusenga rigize gute risibuye. Munyikirize ngo amen. Murahari ngo muvuge ngo amen. Igisamba ku musaraba kimwe iburyo ikindi ibumoso. Ikibumoso kitikize ngaho niba uri umwana w'Imana. Ikiburyo kitariko uyoboye yuko ari twe twabyibye. Uburirengagije wibagije yuko ibyo badufatanye twe twabitwaye. Uranyumvise? Nakabazi ko umuntu begeranya ari umunyembabazi. Kikaba kinabizi ko hariho ijuru ry'abera. Ijuru ry'abake? Kiramuga kitirata. Nibyo babimfatanye. Ahubwo we nari nkusabye. Ungiriye ibambe nugerayo wowe uzanyibuka. Ubu kiriyo. Kiba kirasibuye ubu cyo kiriyo. Kiba kirasibuye ako kanya. Wicaye hano uracyahanganye n'ibya 10 n'amaturo na uniform n'imisanzu no kubaka insengero. Uracyari impanganye nabyo cyo kigize gute kiriyo. Kiri mu wa mubare w'abagezeyo bageze gute bagwiriye. Nawe wowe ucyayurira inaha. Se murahari? Murahari ngo muvuge ngo amen. Inzu umutware umusirikare yapfushije umwana. Yamusize arwaye aza kumwigisha. Aramubwira ati ngiriza umwana. Abandi abagaragu baterega wirushye umwigisha. Umwana we yamaze gupfa. Aramubwira ati rata ngewe ndabizi. Umutwa abasirikare nyobora. Iyo mpamagaye umwe ngo aze araza. Namubwira ngo genda akagenda. Nawe urupfu rutaragerayo ohereza yitegeko. Haleluya! Wawe ntago ngusabye kujyayo. Urupfu rutarihuta ngo rugereyo. Rusanga itegeko ryawe ryagezeyo. Asenga risibuye itegeko ritarijyayo rizura umwana. Murahari ngo muvuge ngo amena. Se mwaba muhari? Dore ukuntu warisibye, dore ikosa wakoze. Murahari? Reba ikosa wakoze rikomeye. Ngwino we wahoze ubyina uri mutoya nkanjye ngwino. Reba ikosa yakoze. Waremeye bagushingira nk'umukobwa kandi ubizi kuri umugore. Ariko shawe. Do. Reba. Kandi ubizi kuri iki? Ahubwo sina dipine gusa ndumva warashyizemo naho. Biragusaba kufata itiyo ukarimaramo. Nibwo uzongera kumva Imana. Naho ibintu byo kutujijisha ngo ntuzi ibintu byakubayeho ni hano byatangiriye. Garura kenge usibuririba risubirana izina ryaryo. Munyikirize ngo amena. Yakwicarira umfashije kuvuga ubutumwa. Murahari ngo muvuge ngo amena. Dore kandi kantu gakomeye wakoze. Nukuva Kinyamakara usize y'umwana.
ukatuzira muri korari tukajya tugira ngo uri umukobwa, tukaba turi hano tuvuga ngo amasezerano y'Imana ngo iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera. Oya, ntabwo azagira gute ngo azahera, azagira gute? Ayo ntabwo azaza, kuko uraturushya. Tuzi ko dusengera umukobwa kandi arinde, kandi umwana wasizeyo ntaheruka nyina, ntazi ikayi, ntazi ikanzu, ntazi agakoma, ntazi. Nawe uri hano uri kwayura ngo uraririmba ngo uzajyayo, ntaho ugiye. Sibura ibintu byo kwiha kurya igishoro, kurya inyungu mutashoye mubivemo, muze dushime. Murahari ngo muvuge ngo amena. Haleluya. Isaka afata akazi arasibura, buri riba ryose risubira n'izina ryayo. Reba ikosa wakoze, ubyaye abana 4, papa wabo azi ko bose ari abe, azi ko bose ari abande. Dore dodo munyitirize ngo amen. Asanze umugore kwiriba, aramubwira ati mputuze inkwe. Aramubwira urumwumvise? Aramubwira ati ariko se ibyo bintu urabitinyutse kuri umuyuda, uretse umwumve kuvuka ikibungo nkavuka inyanza. Urumva ibyo bintu byabana mu nzu ngo byabana hehe? Kuvuka ikibungo mvuka inyanza, ibyo bintu urumva byabana mu nzu. Murahari ngo muvuge ngo amen. Aramubwira ngo kuri umuyuda ngewe nkaba ndi umusamariya. Urabona ubundi usibye ngewe nkwemeye, iwacu bakwemera. Nawe ukaburiwa hano wakenyeye ngo waje kuyanywa, ntayunyoye, ntayo uri bubone. Aranywebwa n'abarisibuye. Munyikirize ngo amen. N'ikimenyimenyi y'amazi yabuze, abafite robine niba bavoma mbere. Se murahari ngo muvuge ngo amen. Aramuga ati kuri umuyuda nge nkaba ndi umusamariya kazi, saba amazi yo kunywa buryo. Ndaramubwira ati ariko yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'umuntu ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Aramuga ati ariko si ubundi ko udafite n'icyo uvomesha, n'iriba rikaba riririra ayo mazi y'ubugingo urayakura hehe? Ubundi se da wakayabonye ko n'ubu uruta sogokuruza Yakobo. Uramwumvise ibyirato? Umva ibyirato. Ese murahari ngo muvuge ngo amen. Uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba akarinywa amazi ubwe ndetse n'abana n'amatungo. Umugore aravuga ati nyamara ushatse wanyizera, kuko unywa ayo mazi azongera kugira inyota, ariko ushaka kunywa amazi muhaye ntazongera kugira inyota iteka ryose. Umva umugore ngo agaruye akenge kahehe. Ngo muvuge ngo amena. Iki gihe cyo kugotwa kirakomeye, kimeze nka wa munsi mubi Pawulo yandikiye Abefeso ababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera hehe ku munsi mubi. Imana idufashe bahendahendeye gusibura amariba, mukanywa amazi yayo, indirimbo zikagaruka, ubuhanuzi bukagaruka, iyerekwa rikagaruka, urukundo rukagaruka, kwatura ibyaha bikagaruka, kubyirinda bikagaruka, kuba beza mukagaruka. Heti konsenima. Haleluya. Baturiyeho gusibura iki? Amariba. Naho ubundi ntago wazayakira. Ayo gusenga ari sibye ntago wazagira gute? Wazayakira. Wasenga ukanasengagura. Tugiye gusenga Imana. Murahari ngo muvuge ngo amen. 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 Bifurije ko buri wese asibura iriba, kandi buri riba ryose rigasubirana izina ryaryo. Nta bintu byo kuvuga ngo ugakorodina ngo asigaye adatega igitambaro ngo nanjye ngiye kurireka. Oya, ntabwo ari ko iriba ryawe ryahoze, ni utuntu wadukanye vuba.